mu mwandiko birarangiye akina kuri gatatu inyuma n'umudefansi twihute cyane tumukure mu mwandiko nk'uko bivuze turacyari inyuma muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Reka tujye ku mukongomani karahabutaka karundu niwe ufite amakuru aryoshye kurusha abantu bose. yitwa Ramazan Chimanga Chirembi, bamwita Ramazan. subiramo amazina neza. Ramazan Chimanga Chirembi. Ramazan Chimanga Chirembi. ikintu cya mbere ngo kirazira ko kumwogeza uvuga amazina abiri. natatu akongomani natatu. akongomani natatu ni mu buto wabizanye. yageze mu Faransa asanga rutuga bita bajiri. aravuga ati ntabwo bishoboka tumushyiremo amazina abiri y'amakongomani. rero umuntu nibwo azajya afite amazina yuzuye. umuntu agahita yitwa Jean-Marc Makusu Mundere. ashaka Christian kireho hafi ko amazina yanyitwa n'utubwa n'udupapi two mu rugo ntabwo biza gukora. Jean-Marc Makusu Mundere. niyo mpamvu yitwa ndayishimiye Rugaju. yabyise muri zairinization mugomba kwitwa amazina atatu harimo abiri y'abakongomani yuzuye n'ushyira ari Kristo. ni sawa nunabishaka nturishyireho ariko mu bifite abiri ya. twagera kuri Chimanga Chirembi Ramazan. Chimanga Chirembi Ramazan. uyu musore ni muto mu myaka, icyo kibanza ukimenye. uyu mwana yabaye afite imyaka 23. yabaye mahema kipe Sami yanyuriremo ndamuguriza na Bruno Ferry muguriza n'umukinnyi yitwa Asumani Ndikumana wa Rayon Sport. amazina atatu yasubiremo. Ramazan Chirembi Ramazan Chimanga Chirembi. Ramazan Chimanga atanye inyuguti ya ta. Ramazan Chimanga Chirembi Adiyara Congo International Central Bank. mu gihe kibinyuramo urimo uramushaka kureba n'amazina ye neza. nabanza kuvuga ko ari umudefenseri centrale cyane umutima wa defense style ntabwo ari wa defenseri uvuga ngo ni abanyabwenge cyane ngo akoresha ngo ubwenge cyane we n'imbaraga kabisa. umva babita robust defender. ni igisore rurapituwa rumeze nkaho ruba ruhagaze hari inyuma ukazajya ugira ngo ni nk'igikuta bateretse hariya. ni nka miri wagira ngo ni nk'ikintu cy'iki kutabubatse. ewana ibyaye ni nk'umwataka ngafite ingufu ngo aregamira. umva ni nko gusunika urukuta ntiwakoraho. ni igisore cyane. yakine AS Vita Club. urakoze cyane. AS Vita Club. umutoza Bruno Ferry ntabwo yanyuze muri AS Vita Club. yayiciyemo rwose mu myaka nk'ibiri ishize. urakoze cyane. uyu mwana yari ari muri AS Vita Club ari kuzamuka. uyu mutoza yari ari muri AS Vita Club. none uyu mwana yavuye iwabo ajya gukina muri Afrika y'Epfo. muri Cape Town City. umusore witwa Asumani Ndikumana wa Rayon Sport yagiye gukora test muri Afrika y'Epfo mu ikipe yitwa Cape Town City. agezeyo uyu mwana baramufashe ntibafata Asumani Ndikumana. yaravuye mu ikipe yitwa Groupe Bazan nubwo badakina ku ikipe ajya ku mwanya umwe. abakina ku mwanya umwe. babanye ukwezi bose bari mu igeragezwa muri Cape Town City. uyu mwana ikipe iramukunda iramukipinga. hanyuma Asumani Ndikumana ikipe iramubwira ati wowe ntabwo bimeze neza bakwisubirira iwanyu. urabona utari wagera igihe cyo gukina muri 23 y'amavuko metero 1 na santimetero 95. no mu maso urabona rwose ko ari igipeti kabisa. uyu mwana rero aje avuye muri Angola, burya avuye muri Afrika y'Epfo abanza kunyura muri Angola gatoya. ubu rero yagiye no mu Buhinde mu ikipe yitwa Rio Kashmir. Kashmir ni yantari hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. hari na filime yitwa Kashmir bavuga ko batazigera biyunga na Yihutirwa Roshan. cyane bamuzi Yihutirwa Roshan muremure cyane w'umuhinde bamwita Rohit ubundi. ni intara mu mwiza cyane intara ya Kashmir. filime yakiri nyine ya Kashmir. wari umusirikare ukomeye cyane. ubundi Kashmir ni intara hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Pakistan n'Ubuhinde byahoze ari igihugu kimwe. Pakistan ni igihugu cy'abayisilamu. Ubuhinde bugaruka ari abahinde. abo hagati no hagati basigara mu ntara Kashmir. Pakistan yiti yabo n'Ubuhinde bukayiti yabo. Yera gukora bijya bikura amakipe n'umupira twirundiramo ibindi bintu. urugero na filime z'abahinde uburyo umuhinde murasaga ku kisasu. urabona ahantu uri umuhinde umurasa ahangaha ndi naho urabona ko nta metero 5 ziri. umurasa umwegereye ryajya kumugeraho ngo agahita arikwepa gutya agahita yinukiza ngo rigacaho. abo hari igihe bari murasa bajya montage ziseye bari murasa cyangwa akarikatisha. ari igihe bari murasa
umuntu akava kubita mu gatuza rigahita rigera cy'amanti ba hari igihe barasa nk'umuntu akitega agatuza rigakubitaho rikagutarukira oya hari nk'igihe barasa nk'umuntu wenda dufatira urugero uri hano umuntu akava nk'imuhanga yirukanga agaje kumwitangira akaritanga agatega isaza akarikuraho cimanga ciremberera twari turi aho ngaho rero ko yagiye no mu Buhinde yagiye no mu Buhinde no twari tubikurije nari inyuma aho tugeze mu masasu abifashijwe no mu agent witwa Paulo Rodriguez ufite n'aba Twisira Kisinda ngo agent we afite abakinnyi nka 15 uvuga ngo mu bakinnyi afite na Twisira Kisinda ari mu bakinnyi uno mugabo witwa Paulo Rodriguez amanaginga afitemo n'abakinnyi bo murangura na West Africa ni umuntu witeretse mu kugira gute mu gushaka impano z'abakinnyi bakiri batoya abakinnyi abenshi agira n'abatarengeje imyaka 25 batoye kugira ngo abashe kubonera isoko ahubwo kana anabikora neza so uyu musore rero mutoya umutoza yaravuze ati dukeneye mu defenseur kubera ko murabizi ko bavunikishije Yusu ntabwo tuzijya azagarukira nubwo bavuga ko ari amezi ngo hagati ya 2 na 3 ariko umutoza aravuga ati niyo yaba 3 champion izabirangiye nese musaro waba ari uwe cyane ikindi uretse kuvunika kwa Yusu Dianye Bruno Ferreira abona aba defenseur bande bahari uburyo bwe bw'imikinire imitekerezo uburyo bw'imikinire abona aba defenseur ntabwo bagwamo neza ntabwo uburyo ashaka ko bakina ashaka baba defenseur bakina barekipera imipira bakaba barimo bagira uruhare mu gutangira gutegura uburyo bwo kujya gushaka igitego cyangwa se animation ya system igera kuri aba defenseur bashobora gutanga passes zimwe z'amatransversale zimwe zambukira ikibuga passes zicagati zikaba zarenga mu milieu récupérateur zikagera kuri nimero 8 abo ba defenseur rero abo yasanze we abona ngo ari aba defenseur badakina ibyo yifuza ariyo mpamvu yatanze icyerekezo cyuko umutima wa defense uretse kuvunisha Yusu Dianye were yaramushimye ko ari umudefenseur uba uwa mbere ari umuswipa ariko akabaze no gukina umupira arabati rero nyeneye undi mudefenseur noneho ubasha kugonga ubu wa mbere ku mupira umuswipa ariko noneho ushobora no gukina ya mipira kabiri vuye ku muzamu we akaba yatanga passe itransverse igaca hagati y'inguranye abakinnyi nka 2 cyangwa se 3 ikagera kuri nimero 8 cyangwa ikaba yakwambuka ijya ku kindi kibuga ibindi kuri rundi niyo mpamvu bivuze ko ashaka undi mukinnyi wo mutima wa defense ufite iyo karite ariyo yingiyi n'ubundi yuno musore turimo turavuga Ramazan afite ari nacyo umutoza yamuze tumusojeho rero